Kira ke Victoria. Aman. Kir ka kerja ke boy story ana noreng malolo. Ka kejipas bil. Aduh la. Aku boy story noreng malolo. Ka kejipas bil kir. Maksum. Loh, berdedim. Ya bokir, aku boy story anu dong, apa? Anu kan cina mantan. Engkau pas bila kan? Lu kaki denak marah. Pas cowok dua no. Mak leta anu aku boy story apa nyaman dong? Mantan melulu dong. Iya. Ya dah Roma. Oh iya. Beda apa? Oh, biar ke boy story. Habis. Kan habis. Orang sedang beda. Saya ke biar. Tak tahu. Jauh bokir. Bah butuh noreng melolo saya jaga. Pekala kanca bini kau jan. Kok bah bil. Anu. Anda Siapa ini? marah rakir. Ya nyaba foto noreng melolo. Agar kakek saya coba foto tentang HP kir. Bah bil kir sabi ni kir. Hingga ke tak teman apa yang. Tak teman apa kan? Lagi. Kok tong man. Boleh ngarata doare atas tak. Duh, ntar dong. Kerja berdojo. Coba udah jadi mah. Di sejauh. Coba, anak apa? Nyari makan ambil. Coreng kungkuro nyari pakan nembe ntar ke coba dojo. Tak kungkuro di dojo mak semua. Jadi nayo bukan di orang di. Raja etil pun ada. Lu lagi. Menunggu nih. Nunggu. Iya. Tuh tak lama lo ngarang gini. Rencana anun lepas julan. Langsung trek roman main. Terus mah. Kan bilang kan Pak? Le. Yang koki mengkol Pak. Inter. Di TV apa kan di noreng? Inter ya. Iya memang. Cum. Apa yang? Kagria. Dicangkok karo kena ciling bokir andi apa takut kin ngobutuh yuli. Buka keribah anu. Katamu gua tero. Cureng aku re. Lah. Karo kin nyongo itu. Dalam ya? Masuk mah. Masuk. Lalu masuk bahaya. Cureng kakek keleru semitung. Jaga aja. Niko. Bener le mani. Masuk. Yuk masuk. Ding masuk. Oh masuk. Iya. Aman ya. Masuk. Itu ya bahaya. Petang nih. Potong dulu mah. Puja teh buka kaki labung dong lah. Oh iya. Assalamualaikum. Kir. Sampai luar lagi Pak. Andaimu. Waalaikumsalam. Buka ke mulut tadi orang. Ring buat tamu ilala ring yebuk maran elang kake. Ijak denak kok. Jadi bener. Cepat ke muntor wah, tahu dus. Marah aja pun sombong karo gendeng Soki anyar. Ini tang muntor jusum. Siapa? Pinoreng kok kendena kentar. Jadi
Pemuak makan nembi bi kaki dari coba doji. Engkau dicebede jeru benikin mu apa kan nembi. Nyari embi buat motor jeru. Boh, mau menising kok tak bisa mak motor bi embi nih. Mai tujuk. Ini kesekianan melolo kakek. Tak tuang kecebede aja. Mun cebede jeru wak sal sum. Muak motor bi embi. Mun idina embi buat motor. Cek dengan pak, aku kunung dinato, kumpul saya topi. Kan teman cok hebat gak kita. Termasuk sum. Iya gir. Jalan. Jalan coba doji kan doji teman cok gir. Anu apa nak sum? Sari. Jenjak kenapa keram pegagir. Tapok rompok tak kala nabunga wartawi kakek. Jak boleh nak HP celak story nak kaki gir. Sapa story? Haram re. Boleh konyi. Cara merah. Nah terus gir. Mau ngenyek cara Sara. Ini ngono aja mulai sejalan gir. Ah. Aja olok aja ban serombet. Tak seter sum. Jangan apa aku nak sum. Apa geram pikir kakek bah story nak renga bini melolo saya sabe. Aduh, ibu cekak ini. Apa sangku nih cok masuk ke tang HP runik dia. Oh, engkau aku boleh story ru, sungguh benekin tak bini ya. Kenda remang. Ken tak nemu. Iya mau ingat kakek kira. Jaringan kaki purnil pun kan menunggu kan iya. Iya menunggu kayak gitu. Aku Aku sangku ke lepas juga kir. Ya aku bini gue bisa kira. Mangken bisa apa? Bini. Nangalek nelfon laki padong pentong apa masang kok bah menunggu bah bini. Ini memberi cerita kalau bini sum. Jadi bini itu lebih rarak sum. Oh kira. Ben boleh. Pak deh ruang. Ben boleh abi dari kaki sum. Dia tak usah nyari seratin sepeda, dia tahu. Ini maleng kok kayak kir. Cek engkau dan nak malah nak kaki. Dia nak sabi dia iya. Iya. Nih share dia tak gis margi ke TV. Kau mi pinter. Saya kena pinter je motor lan. Penitang balik ke coba dojo. Penitang motor mosang Iya cek pembeli. kin Kebaik pun cuma yo. kin muak mbiro loreng ro kin. Aduh, kau tak tahu ro Kira mungkin aku janji. Kalau ada rosak dia tak jangan rosak ini. Perapak dia pemoncok dia. Nengak bajing. Loh. Tapi lobu je joko ya habis terembis. Ngabe gi pasti. Ila sum, ada deh sum. Kayak nak berarti kan kau kuming aja meloli ya. Iya gir main gir. Ben Lalu boleh. pun apa dak rem kayak gir. Kau mersitung kau sum, abin kau sum, nakin bunekin lereng bini kau sum. Kende rem. Kira ada saya pilih ya. Lur kir. Kakre pilih sabinya kir. Kok kering nyompong tompan kir. Lupa apa ya. Di tompan ro nih. Kapan motor? Geni. Kapan apa? Ini ada jiro. Kapan bini nih kok pada ngampung nyumpung lagi. Bila tang lebih dulu budun, tete nyopong tompan bini. Ija kok pada tandis ki mau nalakungan. Mari je bah gila. Gelo. Kena boleh. Area di tamu tak tuatu kena. Salah letak petabri kopi apa datang di Cebedo je bahkan sorokot tur kok. Kau disiap bunekin ada banyak kopi sum. Kita nemu saya mah. Live jadinya bagian nembe kakek rumah kopi. Kena mulai. Kamu ilala ya. Saja. Kena kan betul. Encan ken maskur. Arah apa? Edot to makabin roh bebas beda kata-kata menerima. Remeng kok bebas ada mencintai kau lah bebas tak ada iya. Relakan mau mencintai relakan belum tentu dia menerima. Mun menerima ria pakun dia mencintai dengan sepenuh hati. Dia iya. Lah. Sibuk punya anak.